Governo Filipina suporta a nação Timor-Leste a adere a nação membro Sudeste Asiático e a ASEAN. Terça-feira, semana ne embaixador Filipina e Timor-Leste Abdul Main Kiramuin, Hassurumalo, o chefe Estado Timor-Leste, José Manuel Ramos Horta e Palácio Presidente Nicolau Lobato, Bairopité Dili, Huri Hamitin Liutang cooperação entre a nação Timor-Leste e Filipina. Tuir embaixador Filipina cooperação durante ne, foculiu ba área educação. We have several bilateral meetings with Timor-Leste. In the field of education, we had collaborated with your country and the students. And in fact, to date, as if my memory is, my staff here can explain that we have about 300 students that we issued visa studying now in the different universities in the Philippines. And in the previous, even before my assumption here, there were several students who graduate from the Philippine universities now in Timor, especially in the field of education, in the field of agriculture. They have several graduates from the Philippines. And many other aspects, economic, socio-cultural, we have been in good relation with Timor-Leste. Nação Filipina, kami suporta em Filipina, suporta visto que a estudante timoruense para liu trajeto citar na mesma estuda na Filipina e sirabalo ramata ona sira mai filafali continua ser minha serviço né e mostrar se aspecto nele de aspecto social econômico temos Filipina halau se cooperação dia entre Timor-Leste. Embaixador Filipina se fila faliba Filipina e a fulan julho tinane tambah termina ona mandato e Timor-Leste durante tinan lima. Reportagem Silvia na Televisão Timor Post.